Okay, we're back. Kaaruba. Ayan, nakakit na matabakay na tangatutong ngayon dito ay 98.5 IFM Kawayan. Iti Idol tayo nga FM with your story, Idol June sa Yalas Kan. Idol John Mark Pastor Balsamador. And naimbag Pasko at amin ko na namit ni ating Venus. And of course, kung nananinang Consolacion Juan Vizcara, kayat dakaman kablaawan kaninong mo iti happy 50th birthday. Dawat mi iti Diyos ti isa sang baita tupay atawen anasalon at ken naparabol ka para kanyam ken iti pamilyam. God bless ko naninang kanya. Oh, thank you so much Ninang Sol. Ayan. And nalpasan na po dagiti nga contestant tayo. Ni Ara De La Torre, ni Karen Sagario, and this time, iyabantayamet ni Basang Crystal Concepcion. Ang nagkapumat lang po sa JLFG Diamantina National High School. So once again, our special thanks to our deepest thanks. Ayan, kini Ma'am Marites James, their principal apo for letting the children nga umay apo ditoy as our way of panangpabanang iti Ilocano literature through songs. Yan. Agtukokan basang Miss Crystal Concepcion. Mike mo, di ikamadata. Agtukaw ka. Yan. Anang nga grade kan anak ko? Grade 8 po. Grade 8. Ayan. Elementary. Nagbasit ka. Hanggang handa ka pinakanti Star Margarine. Iti ubing ka. Diyan magpakikuha mo DJ camera. Ito basang tapos makakita mo ti kina ubi. I love Hong Kong. Kunampay. Nagato ti Board of Judges tayo nga nagapuji Hong Kong. Okay. So, sino ti DJ Hong Kong? Apet na nga t-shirt mo kasdang. Ay ni auntie ni Papang ko. Auntie ni Papang mo nga karuba ni uncle mo kasi di dyan. Anyway, kablaawam dagiti kay mga kablaawan ng basang. Kablaawak ni tatang kinanang ko nga nag-agnanagan nga Virginia Concepcion kin Kenneth John Concepcion. Ni Virgie kini Kenneth tinaga ni tatay mo. Okay. Apo sosyal tataalan na kang itidaan nga tao nga tinaga nakit Kenneth. Mano taon ni tatay mo? 35. Ay, ubing pa, isumo lang nga Kenneth. Ngamin kaduan nga tatang kadananan, kaya tinagan taga Pedro, kita kalaunay. No, Emmanuel, ay ubing dahil takas laki ni Sir mo, Emmanuel. Okay, sino ti idol mo nga Ilocano artist, Matt? For Dicky Thank you so much. Ngarod, to sing Arak, ayan, from Bukros dating album ket ladies and gentlemen, let's give way to Miss Crystal Concepcion of Diamantina National High School to sing Arak kung nagtatayan na yan. Hallelujah. Naulpit adawel isinamang bay mo kaniya. Isuti sinurot mo samkit di aday siya. Naunday apanawen anak sang itang narigal nga ililwa panagpasakit mo kaniya. Iti kaawan mo, awan ser biday to'y biyak. Ginugurkot oras na ginom iti arak. Tanu mabarte ka, sikatay malipatak, ngem no mausawa na. Sikaman
sukat nakti sa bali. Ketchup kay inka inuwaksi. Iti ka awan mo, awan ser-ser bitay to'y biyang. Ginugurkot oras na ginom iti arap. Tanong mabarte ka, sikatay malipatak, ngemno mausawanak, sika manentay awaga. Dakas ang biyag ko, tinted mo akalak amang. Tapakaragsakam, unay no masaktanak. Di mo pinanunutoy bay ko ngayat, insukat nakti sa bali. Ketchup kay inka inuwaksi. Nakas ang biyag ko, tinted mo akalak amang. Tapakaragsakam, unay no masaktanak. Di mo pinanunutoy bay ko ngayat, insukat nakti sa bali. Ketchup kay inka inuwaksi. Di mo pinanunutoy bay ko ngayat, insukat nakti sa bali. Ketchup kay inka inuwaksi. Ayan, thank you so much, Crystal. At, Ana. Yan, kita po, nagitalong naglalaban para iti Ilocano Idols for this week. Of course, our contestant number 1 ni anak Ara de la Torre, ni Karen Sigario may kadua may kandi last contestant tayo ni Crystal Concepcion. Ayan, kat dagiti board of judges tayo, medyo botos na po. Ayan, ito'y online ngamin eh. And once again, dagiti board of judges tayo. We have Manang Maria Peters of Iowa, USA, ni Kabsat Charity Lianes of Porterville, California. We have Kabsat Nelly Mariano of Hong Kong, Ella Banader of Hong Kong. Ayan, kita nyo nagkadito taga Hong Kong. And ni John Mark Pastor, ni Kabsat o mga mintilista dito yung katalaglagi po lang. Ni Kapsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, and ni ating Venus Vivi Mindaros, and of course Joseph Agtarap of Kabatuan. Ayan, ayan, ibabang balong. Ayan. So that's it. Lagi dito lang konti sinukatan ni mga abak kanyata. Anyway, once again, kita ada iduldulin na apong ating timek dita. Kahit na med sumali, umay lang apo dito istasyon, IFM dito 4th floor, OMA Building, Rizal Street, Cagayan City. Agpalista kayo apo talo lang apo ang contestant accommodate me per week. Kahit may sa tibumot. Di ka pa bimutos balong. Ay, wang gano'n. Bumutos ka pa tapno makita no sino. And
Aha, ngarod, agsubli kami apo. Kalpasan iti sumagmamano nga palagip. So, dayta nga sunata apo kat. Insagot ka na tayo iti. Inadatahan, magikan tayon. Okay, Madamdama? damdamin no tatan. Okay, the piece is brought to you by... Okay, may sapay ka nung nga kanta. Kumanta tapay ka no ti... May isa nga sonata. I-close ko man dito. Bumasa ka pa balong. Kada kita dadumatang... okay, tataka man tayo kundawa. Datay request ni Mana ko nga Gina. Kaya nakanong nga mga gantay sonata nga napauluan. Forever by Rex Smith. So, paraking ka... Ate Jing, ano niya man tiku kami tataag, pamagakatibuok mo, takwa naman na pangka nagdigos, no, kaabay mo ni Annabelle. Dati nga rin din iti sonata, nga paraking ka, nga magkakatabirbido ko pa laeng. Ayan na, datoy. Dito siguro isuna. Once again from Rex Smith is sonata nga Nakabutos na kaon. Forever. Nakabutos na kaon nga mong petataktikak. They say that you and I are reaching far too high. We know our love was young. We've only just begun. Through the night we hold each other tight forever. Yours and mine will stand the test of time. Like rivers to the sea, your love returns to me. Through the night we held each other tight forever. I'll be yours forever. To fill my life, just stand beside me. I will be the one you run to. You can depend on me forever. Yours forever, you're mine forever. I'll be yours forever, you're mine forever. Okay, that's it. Kaya kadagiti nagbuya kata kami apo iti Facebook Live. Kadagiti agini kanyami iti radio. Thank you very much apo. Iti panangantabi kaya kami. Iti laso iti talong nga oras. Kat nagtagmanan iti pa nagsisina tayo. Nang sakbay apo nga pumakata kami nga totally. We would like to announce now our winners. And once again, thank you kadagiti sponsors tayo apo. The family iti Idiken Ita. Ayan. For the Kiduo Idiken Ita.
At dagiti nag-jazz, ayan, nagkataduda, madi ka mamaysa. So, dito kitaan lang apo nga duwa nga tao, ano talo, no di kita, naduma-duma nga tao, apo, tinag-jazz, nagabubay sa jay, naduma-duma nga paset, ilubong. Ha? Kasano nga makita yan, no, sino, ganyan na ganda. Kung makita na ganyan. Kung garod mo di mo makita. Well, ngayon, aduda, dito kita, adu kami apong grupo dito ay, hindi kanita, of course, di kita nakita nga dito ta. We have ating Venus Pimendaros of Singapore, Nelly Mariano of Hong Kong, Ella Benadero of Hong Kong, of course, Juvie Seriales, nagbimotos mit isuna from LGU Ramon, John Mark Pastor, tama ni Manang Maria Peters of Iowa, USA, Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, and of course, ni Kapsa Charity Lianes of Puerto Rico, California. Lenti Maria pa iba? Oh, yeah. Maria Peters, nagbimotos isuna. Ayan. So, thank you so much po kada kayo. And, kaya dakano DJ number blank. Ayan. So, nagsimple lang. So, yabantay na po DJ representative da. Tapno kita na ito voting. Sir Emmanuel. Bahala ka nga manggudwa-gudwa ti premyo dan. But for sure, agsubli kayo ito no monthly. Tadatin na nga bagkata kayon. So, dito yung result. Iti voting. Ayan. Congratulations to contestant number 1 and contestant number 2. And our grand champion for this week is contestant number 3. Ayan. Thank you and congratulations kayong kabasang. So, dito yung prize na. 500 for the winner, 250 for the 250 nga tumipasit iti consolation nan plus 200 gas allowance nga mapanumot iti nanguyog katakwada. Ayan. It's not the cash actually but the J experience na nga to join the contest. Wow. So kadagiti adaan na po iti talento na. Once again, thank you. Ayan, once again, agpalista kailang nga po dito'y 98.5 FM Kawayan. Iti Idol Tenga FM dito'y 4th floor Oma Building. Batog ti, ano na, dito yan? Nga to iti kunam lang inin, Monterrey Meat Shop. One. Ayan. So once again, thank you so much Sir Emmanuel Castañeda for joining. Katitid mingor din na po timauting nga sonata mi. And this has been your Idol June Seriales together with Idol John Mark Pastor, Operator Embalsamador. saying good day and God bless everyone. Daak dito'y adda ka dita, adayunay nagbaetan ta, jak ammo no kasano ka no sumitnget malagip na nga ta, nubukod mon tay siksika, buy-buya em kadletrato ta adwa, di mo kadila marikna, day di barat ayat kong ken ka, tapno sikatay di unay mailang, ala em sursurat ko tain ka agbasa, em no di mapnek tarik na agdayal ka ta, tumawag ka ururayek tatawag mo biyag ko, tapnon may katanday ta iliw mo, bayam ngayep kas ko ti I love you, sikala malaglagip ko. Daag dito'y adda ka
dita adayunay nagbaetan ta jak amuno kasano ka no sumipnget malagip na nga ta nubukod mun tay siksika buy-buya em kadlet trato ta adwa di mo kadila marikna day di para ayat ko ken ka tapno sikatay di unay maila ala em sursurat ko tain ka agbasang em no di mapnek tarik na agdayal ka ta tumawag ka puro raye tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bayam ngayag kas ko ti I love you sigala malag lagip ko ururayek tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bayam nga iyagkas ko ti I love you malaglagip ko malaglagip ko